Ate Vlog! Apay pinang, agar-aram day dya atinongkan ka. Wala nang, masurunak nga rod kan kwa na. Dila agbain, naglaad atao, ngum umay nakit din arman. Ha? Ay mas daawak Talaga na poskol, tiro pa na. Wan nga rod Sika, anapintas, arman na. Nagalas atao, agro-pro pa akarag. Wan nga rod ay awan babain na. Inton umay pa'y maminsan, iparupamun kan kwa na, adi mo kayat. Wala nang, talaga kit di nagpuskol tiro pa na no umay pa'y laang. Nauyaw kayo mo't nga gina ipagmarya. Ay talaga mo, sana may kariday dya atinong iti anak ko. Naglaad. Kahit sika, napintas ka kaday. Ha? Agyaban ka ta napintas day ta anak mo. Ngamen, imala iti day di kabsat ko nga asawam. Anya? Ketuan mait, laad ka mait pinang. Iswa mas daawak idi iti kabsat ko, tasikati inasawa na. Nagado idi nga gusto ken kwa na babalasang. Ang sikakit din, ti kayat na. Hay, sinyong, no saan ka napintas? Saan na kumakinayat ididay di kabsat mo? Oho, nailawan laken ka iday. Tinakdiran na lang. Anya? Iso adi kamang uyaw akasta Maria. Tauray si kakit laad ka. Day tala ugalim titinawid ni Pinang. Napintas ni Pinang, tay mala iti day di kabsat kaw. Ang nagalas mo't ti ugali na, tatimawid kun ka. Ne, di nakadi sardengan, sinyong. Talaga, asaan ka sardengan? Aging ga adi ka agbalbalew, Maria. Bakutan ka nga uyaw? Uyawan nyo nga gina ni Tinong. Kunamlano asino kayo anapintas launay. Pinang, sagutan ka itilang ka na loom. Naimas daytoy, tanaloom iji sangana. Nasamit daytoy alang ka. Anya? Binagkat kom daytoy dakkel. Tapno mapnek kayo amangan. Hoy, Tinaw! Jak imbaga nga umay naksagutan itilang ka. Pinang. Imbagak matenkan ka, adi kan agsubsublipay dito'y balay. Ngamen, saan ka kaya? Ay ayatan ka, Pinang. Ha? Makitam ka di day talang ka nga igam mo, ha? Makitam? Wan makitak. Apay ka day? Kasta! Kasta! Ti kayarigan day tarupam, Tinong. Ha? Day tarupam, katkasla natupakan itilang ka. Ala, yawid nun day talangkam, tajak pagtatakkunan day ta, ha? Nay, apay nga insublim day talang ka, anak kaw. Kunakban no isagot mo ka ni Pinang. Pinagawid nak, nanang. Di na kano pagtatakunan da ito'y langkak. Ha? Kunana akastoy kano ti rupak. Kasla kano natupakan iti langka. Anya? Ay nagalasan ti ugalin Nalabos mo't ngagsasao. Saan mo't akasla natupakan iti langka tarupam Nakinis mo't tarupam. Jakon kayat, nanang. Saan kun nga ituloy ti agaram kan kuana? Kunamla no asino day ta Pinang anapintas. Kasla ison ti kapintasan iti day ta nga inaramid na ken ka. Anya ti maipay ko, Pinang. Tain may ka matito'y balay. Awan matkit di ti importante nga ibaga, di na. O may kalang kasarsarita. Mapanta di tao tamangi sagana ak iti pagpalami ista. Sana. Dito'y tan paraangan nyo. Amom ka de. Adda kurso na adak abaro. Asinaw? Ni Arnel. Nataaran niya. Wen, agar-aram kanyak ni Arnel. Ha? Agar-aram kan ka? Wen. Anya? Sika ti Arman na? Apay asaan na siya?
pintasak ngam itisi ka. Mas daawak nga rod. Taapay ang saan asika ti Arman na kat napimpintas ka. Kasladyak pa dyan asika ti Arman na. Amangan no nagbidot laang. Ngam uray kita ang. Saan na kanton apagan anaw? Tasyak ton ti Arman na. Anya? Wanmat. Saan ka masair ha? Ngam ibagbagak laang tipudnaw. Tipudnaw, arumbeng akronem. Among pinang, amok itan no apay asyak ti pinili ni Arnel nga Arman. Taan niya ko matiga po na? Saan kon nga ibaga? Tawan mo't lang, Serbina. Ala, agawid kan. Adupay ti trabaho di ti balay mi. Jak kayat ti masinga. Sige, agawid akon. Ngam saan kanto amasair Gaputa sigurado. Umay to kanyak ni Arnel. Ah? Syakton ti Arman na. Saan asika? Ngamen, awan pa'y pipinta sa mal. Anya din ang ikaw nga imbagam kano kanidina. Sika, Pinang. Inuyaw mo kanaw. Nga awan pa'y pamuyaan na. Talagamot nga may. Nauyaw kayo at talaga iti inam. Nagpadaan nyo iti ugalay. Ay na, Uncle. No siya, ibagbagak laang ti kinapudnaw. Saan aga po tanapintas ka ket aguyaw kan? Amang isawang ka iti makapasair iti padam a tao. Ay, laglagi pemtay kunada. Tinauyaw, mauyaw tumag. Hay, nagadukat nga ibagbagayon. Baliwam ti kasta nga ugalem, ta saan ang nasaya at dayta. Anya? Napintas nga agpaiso tarupam. Ngem nagalasmet ti ugalem. Salbag ka! Inuy-uyaw na kamot day di Pinang? Kunak no saklaan ti inuy-uyaw na. Wan, dino. Makapasair ti imbagbaga na kanya. No siya, awan anyaman na nga inuyaw na. Kastala ti biyag Aklunak mo talada ka tao? Uray laad ti may sa tao. Saan arumbang nga uyawon na. Kat, naamiris kumutlang iti bagay. Asaan arumbang nga nagaramakan kwa na? Gaputan na pintas. Awan dakas tinaaramid mo, Tino. Naamiris ko, anapuskul gayam ti rupak. Gaputan na iturod ko tinagaram kini Pinang anapintas. Kat, agayat ka nga rod. Iso nga ita. Mabai na kiti husto. Amok to ninton maminsan. Saan ako nagaram iti kaskan kwa na anapintas? Saan mo't ngagpapada ti ugali ti tao Adamat na pintas anasaya at lata ti panakisarita na iti agar-aram ken kwa na. No bilang tadi na kayat. Unay lakit din na ya. Nagalasak tumot nga minatao. Si kamot. No anyala di tanti bagbagam. Nagpay sumot ang nakalasa ka tao. Ti importante, Tinong, napintas ti ugalim. Dayta, ti kaskanan. Sa bagay. Ngala, mabiit lang nga ta inak mangirwar iti pagsangwan ta, Tinong. Pagmeryendaan ka man. Ha? Ay, naimasan tamat kan tinagis-istorya. Ay, agpakada akon. Nakita ka ngamin dito'y paraangan yung itay lumabasa. Iso akin nasarita ka. Di mo kaya tagmeryenda? Inton maminsanan. Sige, inakon. Oh, ada ka mat Pinang. Anya ka diti maipaay ko. Kwa. Awan, umayak lang makisarsarita. Kasta? Adda ka di papanam? Amangan no makadisturbo Awan mat kit di. Ay, agyaman no kasta. Ay, kayat mo ka de, tamapantaag pasyar ijay ilay. Ha? Wang, kayat ko ti agpasyar ijay ilay. Ngam awan ka doa. Kasta ya? Iso ano kayat mo? Mapanta. Kwa Pinang. Awan wayak. Ha? O di, itinto sa baling aldaw? Diyak may panamnama. Arnel,
Agar-aram ka kanokin ni Dina? Wen, pudno dayta, Pinang. Anya tin nakakatkatawa iti dayta. Ay na, mas dawak namin kan ka, Arnel. Siyak anapintas, di nakpagdatunan. Jay pa'y lalaad, tinagdatunam. Kasta na ti biyag, Arnel. Agdalata na uyawat at tao. Kas ka ni Pinang. Ngam na siya, bay-bay aklata. Saan ko atutupan? Wen, saan mo atutupan? Kababain ka laeng no kasta. Ay. Agasam, ibagbaga nakit din. Nga apay ka no asikapay laeng ti inaram ko. Asaan nga iso anapintas? Uwan nga agpay so, Arnel. Apay nga min asaan nga iso tinagdatunam. Kat napimpintas nga adayo ni Pinang ngam iti siyak. Jak kayat ti ugali na. Saan nga iso ti kayat ko? No di kat sika. Ngam sa anak nga ruta napintas. Napintas ka, di na. Nagduduma ti pintas ti tao. Saan nga agpapada? Sika ti kayat ko. Gaputan na saya at ti ugalim. No di na kayat ni Arnel, saan lang? Kay-kayat na, jay laad a babae. Sino dayta babae? Ni Dina nanang. Ni Dina. Ay! Wingarod, day-jay alaad, ti kayat na. Anya ko makanyak. Ay na anak ko. Dumteng to ti lalaki anataer aparaken ka. Nga iso ti may kariken ka. Saan? Ani Arnel? Wala nang, kat ur-urayak day ta lalaki. Nga isunto ti pakikalay saa. Uwan, Pinang. Nabayagan na makikita ka. Mabainak lang o masidagkan ka. Anya ngay ti pagbainam, Ben. No kasta, mabalin nga may kasarungkaran dito'y balayo? Basta si ka. Talaga nga gusto akan ka, Pinang. Gaputan nagpintas ka. Si kamot ngamin, labsa-labsan naklatan. Di mo pa'y lang amin imbaga ti pudno arik nam kanyak ide. Kaya't ka di asawan, ang adanam namakkan ka? Adda talaga, gaputan na taer ka. Agyaman ak nga rod no kasta, Pinang. Ay wun kasjay ti maiparbang apoy friend mo, Pinang. Ay, nataer. Iso ti may bagay iti pintas mo. Una nang, sinong batak nga rodan? Katyam amunak to kadananang naasyak ti girlfriend na. Ay, agyaman dalakit day. Tasi ka ti girlfriend ti anak da. Ngamen, napintas ka. Talaga Ay, apalan nakalakit din ni Dina. Gaputan na taer ti boyfriend mo. Talaga nga palan nak ni Dina. Damag ko nga isudagaya man kin ni Arnel. Maag ni Arnel. Dayjay pa'y alaad ti kinayat na. Awan amo nang agpili. Anya, sika ti kaayan-ayat ti anak ko. Wala na kandra. Uwan, Mama. Napintas ni Pinang. Ket, hindi pa lang nga gusto akan ko, anak. Di mamuti agpili iti babae nga ayatom, Ben. Daytoy akaaruba ti kayat mo, amamirmiraot. Pwe! Daytoy a babae, akas ladimang mangan iti mamitlo iti baysang nga aldaw, ti kayat mo. Mama. Mamirmiraot! Hoy, babae, amok no anya ti kabibiyag mo. Makilablaba lang ni nanang mo, apadam nga agraraman. Saan ka kayat para iti anak ko? Agraraman, mamirmiraot! Sige, Ben. Agawid ako na. Saan ka kayat nga agbalin a girlfriend ti anak ko? Kun ad-adda pa'y adi ka kayat nga agbalin a manugag ko! Agraraman, mamirmiraot! Wala nang inuyaw na ti kinamamirmiraot ko. Kit saan ka no asyak ti kayat na para iti anak na.
Ha? Nagsakit di pa nagsasaw na kanya. Daytan sa ibagbagak idikan kakana. Adi ka aguyaw, tama uyaw kan tumait. Numadi ti aramid mo, madimad ti supapak na. Kasta dayta. Nauyaw kayo nga gina. Agraraman kayo kit di Anto yan ti bulbuludem a kwarta, Maria. Ako na nga igatang nyo iti bagasyaw. Ay, agyaman bayaw. Nauyaw kayo iti padayo a tao. Ngam awan mo't gayam kanunyaw. Innakaon, hindi pula day taot utangam. Ay, Nanang, nabainanak iti husto iti panagsasaw ti ina ni Ben. kwa, anak ko. Nabainanak iti husto. Nasaktan ako na. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinauyaw, mauyaw tumet. Tampok ditoy, programa tayo. Kasta tibyan! Sumangutan iti lamisan, tamangantan. Ala, magipanganak nga rudin adito'y balayo, Marlon. Oh, sino da ito'y babae, Marlon? Nanang, anya kayo ka di? Nagpuskol mo't tiropam babae. Nanang, sumardang kayon. Kababain kini Lili. Sika pa yan babae, ti kumamat iti anak ka. Sige, Marlon. Pasensya ka na. Agawid akon. Lili, mabit lang! Bayamon na pumanaw! Nanang! Apay mo tanakas di tinaramid mo, Tasya? Hey, jak kayak nilili para iti anak ka. Tapay mait. Guwapo ti anak ka. Atiw na pa iti may isang artista. Napintas mo't ni Lili Agbagay dano bilang. Ha? Nilaang matlili ti mako na nga dalangana. Anya ti kayat mo asawan, Tasya? Podnaw anapintas ni Lilay. Ngam nilos siya nga inanangay. Anya? Naglaag. Dakkel ti matana. Kan kasla agong tibaka ti agong na. Tasya? Saan laang anilo siya? Amin dangag kakabsat, naglalaad da. Nukasang, lipatamon ti anak na, Lili. Nanang, saan laang ani Marlon ti lalaki? Sa bagay, gusto kayo, nanang. Kaasi ka laang. Nukasta ti agbalin akatugangam, anak. Nanang, nangato ti arapaap ni Tasya para iti guwapo nga anak na. Ay, bayan nyo, tamanipod ita. Liklik ako ni Marlon. Rombag laang. Jak impagarup, nagmatigayam ti ugali ti inana. Naglastog ngamin ni Tasya. Tanapintas ken guwapo ti pulida. Uray guwapo ti anak da. Nukas jay mo ti ugali da. Uray saanan, nanang. Sa kontiakid daw iti pamakawan para kininanang, Lili. Di kag danag, Marlon. Pinakawan ko ti inam. Agyaman ak, Lili. Ngam di na kayat asawan nga ituloy tapay laang ti relasyon ta Anya ti kayat mo asawan? Aglinipat tan. Apay mo tanakasta. Di na ka din ay ayatan? Idi Ngam ita, saanan? Nagsakit matanda itang imbagam kanyak, Lili. Lading itak, Marlon. Maawatan ka matkit di Nuapay akas na timbagam kanyak. Agyaman nak, maawatan na. Asin natin lumaban, Marlon, apay ka di kasta ka? Na. Asino ka? Lumabang ka, ha?
Marlon, isak na ito'y. Ni Marvin. Nalipatan na ka din? Aywan. Sigamat gam day gayam Marvin. Wen. Umay kakit din. Tay tulod kay Jibalayo. Kaya't ko pa ito uminom iti arak. Danggayan na. Saanan? Nabartakan. Kaya't ko ti aglemas iti arak kita. Abay, di ka makaw-awat ha? Umay kakit din. Itulod kan. Ha? Kenapa yung agbarbarta ka? Gwa. Gapo kini Lili. Imbreak na ko ni Lili. Anya? Ay, uray kas jay timbagak. No talaga matlaang ay ayatan na kanilile. Saan nakaku mga inadaywan? Pakibiyangan yung tumati love life ko, nanang. Ay, saan maikarikan katikaskan kwa na ababay, Marlaw? Nanang. Guwapo ka, anak ko. Patsyak, makabiro kan tumatlaang iti sa balay. Nga ta, nanang. Tinasaya at kitday. Padasam man, tiaga brown. Anya? Barang no makaasawa ka iti foreigner ijay. Angam, nanang. Ay sos, di kag danag. Siyak ti makaam mo iti magastos iti panagabrod mo. Sige. Da kayo ti makaam mo, nanang. Agyaman na ka. Tay naklon mo ti panagayat ko kan ka, Lili. Sapay ko ma, tadinak to isuksukat iti sa balay, Marvin. Santo Apolos, Lili. Agyaman nak. Kinapudno na. Hindi pa ilada mo nga gayatakkan ka. Ha? Dahil talang. Tanakaunan ni Marlon ngam siya ka nagdaton kan ka. Ay, kasta ka day? Nagragsaka kita. Tasyak matlang tinagbalin anobyong. Dataan to hati maikari iti tunggal may sa, Marvin. Kaya't kung agkalay satan hindi mabiit. O sige, adakan ka dayta. Ay, talaga agarang ganjang jay anak ni Lucia, babae. Nilili ka day, ti kaya't mo asawain. Sino kumapay? Ay, insublat naman ni Marvin. Insublat na nga niya. Ay, adda ijay balay da Marvin ni Lilay. Anya kuma? Kit no nag-break damutan kini Marlon nga anak ta. Oh, talaga asaanan ama kontrol ni Lucia ti anak na. No asino laditan alalaki ti sumursurutan na. Anya ti kinunam, Tasya? Ha? Ay, sika magayam, Lucia. Ay, Nag-breaken da Marlon kan iti anak ko. Gandi mo pala sardengan ti anak ko. Imbag tupay, no day tagwapo nga anak baw. Kat adda na pintas ang masakbayan na. Ay, guwapo ti anak ko. Kat adda pa yun ijay abroad. Patsyak, iti saan amabayag, mga sawa moten ijay, iti foreigner. Awan bibiyang ko iti anak mo. Ikayat ko ita. Sardengam ko man ti anak ko. Tasya! Good news, lakay. Anya day tatasya. Kita daytoy ladawan da Marlon ken ti asawa na. Oh, kita Amerikana ti kaduana iti daytoy aladawan. Wen lakay, asawa na kano dayta. No kasta, nagkalaysadan. Ay katun, nalpasan ti kalaysada iti abroad. Isu di foreigner nga ro ti asawa na. Ay, kamaudyanan na. Natong palmutlaangan ti arapaap ko lakay. Ureno kasta, sana rumba nga ipasindayag mo. Tadi mo amo, dagiti sumarunupay ang mapasamak. Ay, uray, ipasindayag ko lata, tapod lumay. Awan ba't siguro ti makunam itan, Tasya? Nagkalaysan dalili nga anak ko ken ni Marvin. Awadan ti pagdanagam ngag sinublian dapay ken ni Marlon nga anak mo. Tapno ibagak met ken kanya. Nangasawa met ni Marlon.
Anya? Ketap na, ma'am. May sa nga Amerikana, ti asawa na. Ket iti saan nga agbayag, maadaanak mo ten, iti mistisa, ken mistiso nga apo ko. Ay, katmayat Iti kasta kumarkaro pumintas ti tumaod Pulia. Ay, naimbag ta, ma'am. Ay, rumbang laang mata. Tanapintas, ken nagwapo mo ti Pulime, ken nagtatangos pa iti agong me. Ipasindayag na mo ti Pulida. Si Kangay Lucia, adda ka di agong mau akas iti katangos daytoy agong kaw, Anya? Iso nga agyam-yaman na, tasaan ajay anak mo, tinasawa ti anak ko. Tano iso, ay Diyos ko! Ay agawid kan, Tasya. Daka sa pulan dagita nga ibagbagam, ang mga numatibab ka! Di agawid! Cha! Sino nga taaya ti agtok-tok tao? Ha? Tatang? Adakan, Marlon! Ti asawa ngay, ayan na! Awan, tatang. Sisya ka nagawit. Anya! Pastra kandak, tatang. Nabanugak. Kaya't kunti agina na. Ay, sige, sumra ka! Ay, sos, madinsamot tinapasamak. Anya! Kasanoan na pasamak ti kasta, Marlon? In-divorce na kung ti Amerikana nga asawa kay Jabrod, nanang. No kasta, apagbiit laang ti panagdanayaw. Duwala nga tawon na nagdanna kami. Awan ti anak yaw. Awan, nanang. Ay, kasano pa'y ita. Sapay impas pasindayag ko nga adda anak ko ang asawa iti foreigner. Kat mabitan ti panakaadak iti mistiso kan mistisa nga apo ko. Anya? Unay kayo matananang. Apay nga minakasta kayo. Naimbag ka pa'y, gayam Marvin. At dagaya man putot mo ita. Ay, adan Marlon. Mga sawa ka magngaminan. Uray no sana napintas. Tinasken. Nasaya ti ugali na. Tay di na kayo sukat. Uwan nga rod. Sinurot ko ti kahit ni nanang ang mga sawak iti foreigner. Tapno ad-adda pa ya pumintas ti Pulimi. Ngawan mo pare. Ta indibus na kami ti Amerikana nga inasawam. Mistisa kad mistiso ko mati putot mo ita. Iso ang masayang anak pare. Kastala ti biyag pare. Tay kunadang ruden. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Mabalin mo't pare. Adda ka di iritom? Adda ni Betty. Tay burida ka akabsat ti katuganga. Kastaya. Diyak pa'y nakitkita day jay No kayat mo, ipasyar kan to balay da. Tapno makita pare. Sige man nga rin pare. Magagara na ka makakita kin ko na. Anya ti ibagang Marvin. Kahit ko lang ibaga. Anasing pet ni Marlon. Anya? Sigod agayam ko ni Marlon. Siya kunti mangibagakan ka itipod no. Agayat unay kan ka ni Marlon. Uray no inauna kang isaw. Pudno ka di day nga ibagbagam, Marvin? Wen. Iso nga aklunan nyo kumati ayat na. No agdaton kada kayo. Agyaman ak ta inaklon mo ti panagayat ko kan ka, Betty. Napanagnakak ngamin ti kinapudnom kanyak, Marlon. Nahustuan tamatan iti tawan, Betty. Marlon. Agkalay sa ta kuman. Addakan ka ti pangadang, Marlon. Sige. Ibagak ka dananang kantatang. Tagkalay satan. Tasya. Mga sawa manin ni Marlon nga anak ta. Anya? Mga sawa adi na imbagbaga kanyak?
Asino ka na ti asawaan na? Ni Betty, ti buridak akabsa ti kaap-apam ani Lucia. Ay, poor Diyos! Jaklakit di umanugot, Indo. Ay awanan, nalpasan. Naipagnadan dagiti papilis da, isong agkalaysadan. Ay, awanan. Impaspasin dayag ko lakit din, ti Amerikana nga asawa ni Marlon. Kan inuy-uyaw ko ni Lucia. Gayam, isumot lang ti pakaikamangan ti anak ko. Kastala ti biyag, Tasya. Agnakam kamat siguro itan. Tinasayaat, ingkakid daw iti pamakawan ni Lucia. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaa daw iti pagsasao akunana. Di ka agpasindayag, tadi mo ammo ti masakbayan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, nagtaar ti anak ko. Pag ano na ngay matjay anak ni Darlene, katno awan pa'y langana mat abalasang. Ay na, si kaakit di matakaaruba. Dahita ka diti umay mo ibaga kanyak diti paraangan, may. Ako nakita kayo nga men, nakatugaw dito'y paraangan nyo, nana mameng. Iso nga imaya ko na, di magasa kon. Kahit, apay ngay ati anak ni Darlene di ibagbagam kanyak. Hay, masurunak ngamin dita naggapwak. Dita balay da suling. Agi istoryada gayam dita. Ajay kano anak ko, kat agar-aram ijay anak ni Darlene. Ay kahit, maan-ano ko ma. Oho! Jakla kayat jay anak ni Darlene. Puwa! Ay, di ka agoy uyaw, Grace. Baday, ti kasta. Saan nagaputan na pintas kayo, apulay, kat agoyaw kayaw ni. Talaga anapintas ti pulimay. Iso ajay anak ko. Saan arumbang nga arman na tay anak ni Darlene? Di paikit din manayunan tilaad ti pulimay. Ay madia! Ala, ingka ibagaday ta iti anak mo. Saan asyak ti umay mo pangibagaan iti dayta? Anya nga iti bibiyang ko iti dayta. Adakan ka no agpaaram ka ni Rudy nga anak ni Grace. Adamot ten panunot mo. Amom ti maiparbeng kan saan? Saan ko asong batan ni Rudy, nanang? Jak kayat tikas ka ni Rudy? Balyudong mat. Adupay ti bisyo na. Apay manang, di mo kayat ni Rudy? Kat mo nagguwapo. Uray pa'y guwapo. Numadimat ti aramid na. Wala nga, kinapudno na. Kat agayat kamat kan kwa na. Ay, di ka man. Nagkunakan ka nga agayatak kan kwa na. Saan anya? Ala, adakan kan day ta dali. Adamatan na ka mo. Iso ama kaamu ka no song bata mo no saan? Sungbatan na nanang. Uri kitaan nyo. Di nakman surunan akas ta, Ralph. Ha? At sika, Ralph, jak kayat amang loko ka iti babae, ah? Nasingpetak nanang. Nasayaat. Tauray na kurapay tayo laang. Kan saan tayo anapintas kan nataer. Tinapatag, nasayaat ti aramid tayo. Natairak mat ah. Uray siyak nanang, napintasak mat ah. Kasta nga mintimang mangag ko kan ni Grace. Laad tayo kano a pamilya. Iso ati makunag, uray laad tayo. Tinaskan, nasayaat ti ugali tayo. Wan nanang. Wan nanang. Hoy, bakit Grace? Ikan nagman iti kwarta. Ada pa panak kita. Sa dino ti papanam. Inak ka dagiti barkada ka, tadapag nami. Sa dino ti pagnayo. Ay na Rudy, day tala dumawdawat iti kwarta ti ammom. Kastala ti biyag, nanang. Anya nga iti sirbi ti kaadda ni tatang iti abroad, ah? Anya? Ay, sika talaga. Day tala ka na yun ti rason mo. Wala. Magpaisumot, nanang. Dakkel ti sweldo na iti abroad. Iso di nakimutan iti kwarta. Naimbag kumamot no agad adal ka. Adula amin day ta adal-adal dita. Nagmayat ti biyag ko.
Jak ag problema. Idinto tano agadalak. Ay, nagado a problema. Makapasurong. Anya? Kayat kunti kastoy nanang. Sa nabali ata, damot ni tatang ija abroad. Adulat ta ti kwarta tayaw. Kastoy ati biyag. Mala, mabiit lang. Taikan kay ti kwarta. Ngam ni laglagi pam to'y ibagak rude. Anya mananday ta nanang. Nataer ka baraw. Iso ajak kayat nga armom dayjay adale, Jak kayat dayjay aparaken ka. Ti kayat ko nga armam, katay nakapinpintas abalasang. Nanang. Di kagdanag. Tay nakapimpintas to ti armat. Ay, masuronak ka ni Grace lakay. Mapanaiwarwaras iti kaarubang agbibisin ka no ni Dali nga agpaaram ka ni Rudy nga anak na. Kasta ti biyag, bakit? Bayam latan. Saan mo tutupan? Mututupam. Agpalin ka mutan, nakaskan ko na. Masuronak namin. Bayam lata, sawon na ti kayat na. Bayam, nga uyawan na tayo a pamilya. Talaga, kasta ti biyag. At dadagiti na uyaw at tao. At damot dagiti saan anauyaw. Dagiti saan anauyaw, isuda dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Lakay. Basta di mo latan tutupan bakit. Aguli makalatan. Wanan Amom kaday. Naragsakak unay. Kaputa nasingpet dagiti anak ta. Ni Dali, at ang trabaho na ita. Kat agsuswildo. Ni mat Ralph. Agsuswildo mutlaag. Kan saan na aday talakay. Dakkel pa'y akumpanya ti pagtrabahuan da ita. Di nakagraduar da iti college. Ay na, nagragsakak bakit? At ita, ay ad-adamanin ang naragsakak. Gaputa addan na talgad at trabaho na. Oray siyak lakay. Dagiti anak ta, nga uy-uyawan ni Grace, maipagpanakkel da nga anak. Pudno da ita bakit? Iso ano uy-uyawan pailaang ni Grace dagiti anak ta. Bayam na ta. Awan, ti mapukaw kan ka. Amo yun, nanang. Kasi tay may sagayam ko. Na ospital ngamin. Kasapulan na ti kwarta. Imawag ka niya. Iso na pa na kay ospital. Nadisgrasya ngamin. Binangga ti van di motor na. Anya? Ket masyanak takurang ti kwarta na. Sa bagay, saan ba't kit di agrabi unay tinadangran kan kwa na? Ano mo kasimat? Nadisgrasya? Intarayan pa iti van. Ay, anya matan? Iso atin na sweldo. Impabulot ko pa ilakan kwa na. Kasi ngamin. Ingkari na matabayadan nanto. Kat anya nga rod ngay anak ko. Kasapulan na nga rod. San kayo nga gungat? Apay nga agungutak ngay. Kat kwartam day jay. Kanasaya at mo tinangusaram iti kwartam. Nasaya at day ta nga inaramid mo. Timulong ka iti agkasapulan iti tulong mo. Nanang! Nanang! Tatang! Ada-offer kada kami iti abroad. No kayat mi kano, ag-apply kami. Kasta? Palubusan dak kuman, tagaplayak. Kayat ko ti makadanon iti abroad. May samot lang akumpanya dayjay. Kat padasak ti mapan. Barang nga dagasat ko. Sige. Awan parikot iti dayta anak ko. Umanugotak. Umanugotak ba anak? Naragsakak paraken ka. Awan. Kasta ti damag ko, Grace. Nakapanan ni Dali ijay Amerika. Dakkel kano ti sweldo na ijay. Oh, ti agraraman nga anak ni Darlene. Nag-abroad? Ay, oray mapan ijay abroad. Awan tumutla ti mayat kan kwa na ijay. Pagan ano da nga itikas kan kwa na. Apay akas ta ti ugalim, Grace. Nakauy-uyaw ka. Pudno mag. Amom, Grace. Napintas matkat ni Dali. Sexy, kanapu daw pay. Imala iti inana.
kat uray ni Ralph, nataermat. Ngam di da maartapan, ti kinataar ti anak ko. Oh, nataer nga agpayso ti anak mo. Ngam, awan met serbina. Anya ti kinunam? Pudno met, nataer nga agpayso ti anak mo. Ngam, awan met serbina. Hoy, bakit Petra? Di mo pagsawan ti anak ko iti kasta, ha? Tamasaksak ta anak! Ha? Tasi ka, awan anak mo, anataar. Pasig a flat nose dagiti anak mo. Imaladakan ka, nga awan pa'y pamuyaan na ataaw. Ay, uray awan lang mi akas kada kayo. Tanasayat kami mat. Angam da kayo ngay. Nataer kayong agpaysaw. Ngam awan mat utak yaw. Anya? Ay sabagay. Kastala tibiyag ako nada. Adda dagiti nataer ken napintas. Ngam awan mat utak da. Adda mat dagiti laad. Angam naglalaing da. Anya? Ala, pumanaw kan dito paraangan me. Peh! Ay, jakla kaya ti makisarsarita iti kasken ka alas tawg. Agraraman, nauyaw pay, ay awanan mo daw. Walang kadaladala, walang pinag-aralan. Nita, sobra kan abakat, ha? Sige. Padasem ti mangkabil kanyak ta idarom ka. Trespassing tinaramid mo. Sige, dangran na Grace, takitaam no anya ti mapasamakan ka. Kastalati biyag nana. No awan pa nagtepel mo, talaga makaisawang ka iti maday. Nang runa pa'y nukas ka ni Grace ti kasarsaritam. Ay, huwin nga raud. Ay, nagmayat ngamin kat asong batan day dya Grace. Nagmayat apagsasawan. Saan yun atutupan, nana? Bayan nyo latan. Tinasayaat. No makita yun to nga umasidag, panawan yun. Ay, wen itinaminsan nga raw kat inrekap ko ti ridaw. Kunak no agtok-tok, angam saan may. No siyak, awan anyaman na kanyak. Nga oray uyawan na dagiti anak ko. Awan na sakit abakrang ko. Ay, wen nga raw. Nakauyaw day dya tao. Uray siya, kandagiti anak ko. Inuyaw na. Kuna na flat nose ka no, dagiti anak ko. Anya? Ti anak na ngay. Wan, pudnaw. Nataer unay dya anak na. Kasla artista. Angam, kita man ti aramid na. Bisyonan sa amin ang abisyaw. Akas lapay kit din agar aramat iti may parit at droga. Ay, day talaeng ti paglaslastog ni Grace. Ti kinapintas ken kinataerda. Angam, awan met utek da. Ha, tanuad da kumautek da. Saan da kumaanauyaw. Ken, nasayat kumati anak na. nana. Nuad da utek da dya Grace. Nalabit, naiwanwan na kuma ti anak na. Ikit nasaya at mata. Nawawan parikot ti anak tayo dya abroad. Bakit? Wala kay, kaawag na itay. Ato ka nun dagiti gagayom na itay. Ikit ni Ralph. Kumusta mo tayo? Nasaya at lata ti anak ta alalaki. Ay, bayam. Taurayak man inton sumangpay. Kaya't kumait na kumustaan ni Ralph. Masapol na makasarita. Sakbay mapanak manan iti destino ka trabaho. Hello, Mrs. Da kayo ka diti na ni Ruby? Uwan. Sino da ito'y? Umay kayo kumadagos. Umayo kitaan ka anak yaw ta nakabalot. Anya? Ti anak ko? Adda dita pagbaludan? Saan? Saan na pudno? Anya, matanday tingay naramid mo, Rudy.
O ngamin, nanang. Sino tinagkunakan kang agla ko kay ti may parit nga agas? Dagiti barkadak, nanang. Irwartak ditoy. Jack kayat ditoy. Awanan, Rudy. Agtali na kan dito'y pagbaludan. Sana, tulungan na ka makaruwar, nanang. Sige. Bayam tawagag ni tatang mo. Ipakaamok na ito na pasamak. Awan kwarta kita. Iso nga awagak ni tatang mo. Tapno matulungan na ka. Ay na, Darlene. Kung nanilakay ko abaybay aklatan ni Rudy, ijay pagbaludan. Anya? Saan nyo nga, Erwan? Kung nanilakay ko, amay mayat laangan ijay pagbaludan ngayan na. Tabarang agnakam. Kasta? Darlene, sorry Pakawanan na. Grace. Amok asyak itan ti chismis dito lugar tayo. Kapo iti inaramid ni Rudy nga anak ko. No siya, awan amok iti dayta a chismis. Ngamin sa anak amapan makikakaro ba? Ada aklatan dito yung balay mi agdaldalos. Ken mangas asikaso ka ni Ralph nga anak ko. Darling. Isong awan amok no anya di tantis istorya ang dagiti karo ba maipapanken ka. Ken awan bibiyang ko. Basta siya, nasaya atak a tao. Kayat ko asawan, awan madi nga aramid ko. Inuy-uyaw kayo ite. Ng pakawanan dak ko ma. Sorry. Lipato munday ta. Tasan mo't anasakit tinakam ko kan ka. Ala, asikaswam kit din ti anak mo. Kanayon mo asarungkaran iji pagbaludan. Ipakitam ti pamating mo kan kuana. Tabareng agbalbaliwan. Ay na, Ralph, anak. Kanya ka din ba ito impabungan mo arigalom kanyak? Lukatan nyo tatang. Ay, wow! Ay, rilumot gayam, anak ko! Happy birthday, tatang! Ay na, agyaman anak ko! Juan, anak Rilo. ko! O sige, ada dito yan ni tatang mo. Simbang putan. O sige. Juan, kasarita manak ko. Lakay. Kaya't naka makasarita ni Dali. Adto'y ti cellphone. Hello, Dali, anak! Kumusta, tatang? Happy birthday! Urayan yung timpawit ko ang regalo kada kayo, ha? Anya? Ay! Ada regalom kanyak? Anak ko! Ada, Ay! regaluan ka itinapinta sa cellphone. Ay na! Tapno napintas mat ati cellphone mo. Ay na! Awanan ti makunak kada kayo nga anak ko! Gaputan nasaya at nagsisimpot kayo nga anak! Kasta na tibiyag, tatang. Husto tay kunada kanyak. Paragsaken ti masirib nga anak ti amana. Kasta ka di, tatang? Wen, anak. Gapo ta masirib kayo nga agkabsat. Iso, anaragsak kami ken ni nanang yaw. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti masirib nga na, paragsaken na ti amana. Tampok ditoy programa tayo. Kasta na tibiyang! Wininsan! Sinungbatan na ko ni Andrea. Ayo, naimbag ka pa insan. Tadan nobyam. Kan saan lang ani Andrea ti pasong batak insan? Agraman ni Greta. Ay, agore ka, madideta insan. Di pa'y kat duwan ti girlfriend mo. Kasta la ti biyag no nasiglat ka, agragsak ka. Madideta insan. Itad mo langan kanyak ti maysa. Anya? Yung ka matagaram di mo agawan dagiti girlfriend ko. Insan, gusto ni Andrea nobyam. Di mo na yonan pa'y. Ang mga nagparikot kanto. Anya? Wen insan,
Tadanam da ito'y bagakan ka Ti madi nga aramid, parikot ti ibunga na. Apal mo la dayta? Posible. Ngamin, awan ti balasang amayat kan ka. Nanang, kita man no napintas ti kawas ko? Kita mo. When mate, napintas mate. Ang papanam ka di aya, ta nagbistida ka iti napintas. Awan. Ang apay nga rod anak pintas de tabistidam ngay. Akas laing ka makiparte. Kuananang, umay ita ni Berto. Kati kayat ko, napintasak iti panagkita na. Ay. Oh, apay anagsan na ay kayo, nanang. Nataer jay boyfriend mo, Andrea. Ang kaslamat sana mapagtalkan. Pagkunaan nyo mat, nanang? Kad no naglastog, ay jak kaya ti ugali na. Kasla paglastog na ti kinataer na. Ay basta, ay ayatek ni Berto, nanang. Kat awan ti makalapad iti panagayat ko kan kuana. Anyamot tan. Apay ngay nga awan mo tan ni Berto. Kunana nga umaynak sa rungkaran ita. Amangan no nalipatan nan Nga ta? Ala, ingkakat mang puros itinatang. Tagluto kan iti panggal daw. Agdengdeng ka. Da kayon madadaol ti pintas ko. Anya? Da kayon ti agpuros itinatang. Jak kayat ti mainitan. Ngumisita. Ikarim ka di, asyak to lang ti girlfriend mo? Wen Greta, sika ket sikan tulaeng ti girlfriend ko. Saan kanto apulos nga isukat? No kasta nga rod, sung batak ti ayat mo. Ha? Ay! Yahoo! Yahoo! Mangagda ka ti karuba. Di oray man! Yahoo! Allah! Uray ka la agriyaw itiragsak mo kasi nung batan kan. Ay katuan nakaragragsak nga rod. Kisman nga rod, Greta. Nakaragragsak ka, Greta. May sama pa ay. Itilips ko ti agkam Yahoo! Oh, apay nga da ka insan. Rumor kan samay. Wen, mapanak man ni bangkag. Nakagparaspas. Tani, nagpuskulon ti ruot na bangkag ko. Aya. Oh, apay nga da ka dito balay. Anya ti bagam. Umayag lang makis-istoryaken ka. Ang madamot gaan pa na minsan. Wen, takastay na kunakon. Mapanak ka di bangkag. Oh, ibagamon, ano niya dito ibagam? Amo minsan. Sinumbatan na ko ni Greta. Ha? Minsan. Katamom, nagkakpain ti bibig na. Anya? Girlfriend mo ni Andrea? Ita? Girlfriend mo man ni Greta? Kastala ti biyag, insan. No di kag siglat, awan may busan ka. Ay, insan, madiday ta. Madi ti araramidam, insan. Aniyan? Dua chicks ti kateks ko. Ni Greta. Kalpasan na ni Andrea. I love you. Kung kunhada kanya. Berto. Anyat araramidam. Kita'y kapayla dito'y balkon, anak katugaw. Di mo pa'y tarimaan tay kulungan dagiti manok. Hindi pa ila napalabas sa Domingaw. Ento numayan a Domingo at tarimaan nagtatang. Bisyak ita. Ada ita. Adda man ang text. Asinaw, dita katitiks mau. Dagiti girlfriend ko, tatang. Kayat mo asawan. Saan lamay may sa? Manaw, ti girlfriend mau, Dua pa'y lang matkit di, tatang. Ay, maday. May salaang Maday no dua. Ta apa ti pagbalinan na dayta. Kastala ti biyag, tatang. Naragragsak no dua ti kayan ayat ko.
Na, kada umay dito'y paraangan. Nakaigam iti malukong ang nakaluban. Nakashort pan. Nimot gayam, Andrea. Naimbag nga orasyo, Tata Candido. Di ka pa'y nailasin itay, Andrea. Pimintas ka Padiguan kayo iti ginataan aledeg, Tata. Ay na, naghimasay. Tata, ayan ni Berto. Aday je balay da, ay kwa, ay jak amaw. Ay, salbag, dandani na igalis ti dilak. Ay na. Alain nyo nga rudan, to'y ipadigok kada kayo, Tata. Ay, uwan, balasang kao. Greta. I love you. I love you too. Greta. Kisnak man iti bibig ko? Ay, nagmayatan, Greta. My love. Ay. Nagalasan, ti kastalang ayaw. Anyan. Hoy, si Kaberta, agawid kan. Ha? Ni Nanang Mat, boyfriend ko ni Berto. Diyo kumamot bastusan Ay da kayo ti bastos. Agin inagag kayo kit den, dito'y balkaon. Ni Nanang Mat. Sige, Greta, agawid akpay. Baliwak to ti sumarungkar. Sige, my love. Andrea? Oh, Berto! Nini. Kimpot ka mo to, nakasalatat ka. Ata, I miss you, darling. I miss you too, darling. Ay ba? Nagsamitan dahi dyan nga agak, darling. Ala, umay ka, darling. Umunag ka. Oh, adto'y darling. Agmerienda ka pa'y. Nagluto ang itinaimas ahat kay. Ay kaya't ko, darling. Naimas day ta. Kan ibusam day ta kapim Ay katuan mat darling, kaya't ko nga kalay sa atan. Ngamin, jak kabaalan amaya dayo ka kanya. Ha? Di kaya't ko, adda kalatan dito'y abay ko. Daytay inaldaw ang makitkitak tarupam. Ha? Tay inaldaw nga agkan ka. Ha? Di kaya't ko nga anak, kat may sa babae, kat may sa lalaki. Ha? No agkalay sa ta, di kaya't ko bongga. Ha? Ngam siyempre, di kaya't ko napintas ti trahe di boda. Daytay nging inaon Ha? Kunti kaya't ko, daytay adda kumapay ti banda. Ha? Daytay adda ti trumpet na, kun aminan, basta banda. Daytay ngay kaslabiasta ti tukar na. Ha? Iso nga agkalay satan, Berto. Agkalay satan, iti kabiitan at tiyempo. Ha? O sige, insan. Inuman taman kiti na ito'y natdaabasi ni tatang. Aginom taman ita arabi, insan. Uwan man. Gara ka, Oops. Okay. Harapan naman. Ay katuan Mayat. Talaga, mayat na ita. Pulutan. Mungkaya minsan. Kumusta mat ngay dagiti kaayan-ayat mo? Bilibaken ka, insan? Uray ladwa ti girlfriend mo. Ni Andrea. Ti kayat na. Agkalay sa kami kanon. Anya? Nagado ti kayat na. Nako. Bongga kalay sa. Nginginayan at rahi di boda. Ti kayat na. At dapat agtukar abanda no kalay sa ami. Nalpas. I-break ko no kastamot lang insan. Nagraraman mo. Anya? My love, kaya't ko kumang agkalay satan.
Ana, kas naman ti kayat ko kan ka, my love. Kayat ko ngagkalaysatan, Berto, my love. Ti kayat ko, in grande ti kalaysata. Anya? Ti kayat ko, 15 ababoy ti maparti. Anya? Ti kayat ko, da gobernador kan mayor, kan aminan nga opisyalis ti ili tayo, ti alaan ta aninong kaninang ta. Anya? Kat ti kayat ko, maarkusan anaimbag ti simbahan na pagkasaranta. Agraman ti resepsyon. Kan kang runaan na, kayat ko anak ka pimpintasak to, inton kaaldawan ti kalaysata. Anya? Ti kayat ko, inton umay abulan, agkalaysatan ton. Anya? Kasta kadilatan ti sungbat mo? Kwa? Agkalaysatan, my love. Ngamin, I love you, talaga. Hoy, Greta! Aping adda ka dito'y paraangan da Berto, akaayan-ayat ko? Sakit kastapay ti suot mo? Naka-short pan ka? Kaayan-ayat ko ni Berto tap na amom. Katsi ka, aping adda ka dito'y. Ano tararamidam dito'y? Kaayan-ayat ko ni Berto. Siyak ti kaayan-ayat na, saan asika? Umadanin ti kalay sa amin. Umadani mo ti kalay sa amin. Siyak ti kaayan-ayat na. Siyak! Siyak! Ha? Ne? Ano tiraramidin nyo dito'y parangan, me? Apay nga da kayo dito'y? Anya aklase ti saludsod na ito, my love. Siyempre, umay kasarong karan. Ta I love you, ngamin. Darling Berto, siyak ti kaayan-ayat mo, saan ka de? Ibagam man tipod no, iti da ito'y ababae. Kwa? Ibagam tipod no, Berto. Wano, amangan mat no pinagrigpon na kami adwa. Ha? Agpod no ka? Kwa? Hindi ka makasungbat, kaya't naasawan. Pudno a pinagrigpon na kami adwa. Salbag ka! Salbag ka! Ay! Anday ko! Hindi na karamutan! Saan? Dahil tang amin insan. Anya nga ita. Di parikot tinaganap mo. Awanan ti rupa kinsan. Kinaramutan da Greta kan Andrea. Nagapges. Agpaglat to day ta insan. Pakalaglagi pam to iti kina-playboy mo. Ay, sana insan. Anya nga tati aramidag. Tapnusan nga agpiglat to Europa. Madadailan nati kinagwapok. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti madi nga aramid, parikot ti ibunga na. Tampok ditoy programa tayo. Gas tala ti biag!